Kosta Taušanović jedini je političar među 12 poznatih srpskih književnika, slikara i kompozitora koji su odličnom idejom mladih progovorili makar i na 45 minuta, koliko je otprilike trajala jedna tura od spomenika do spomenika ovih značajnih ličnosti iz istorije Srbije 19. i 20. veka. Pored Taušanovića tu su i Mokranjac, i Dučić, i Đura Jakšić, i Aleksa Šantić, ali i Crnjanski, Domanović, Bora Stanković. Zamišljeno je da 13 spomenika ode na Kalemegdanu, da kažem, progovore. To je osmišljeno kao kratka predstava, glumački skečevi. Osmišljeno je da publika će obilaziti zajedno sa glumcima. Traje otprilike 45 minuta do sat vremena. Tura je bila u 5 i u 7 časova. Tako da mi organizujemo to zajedno sa Kulturnim udruženjem Mlada. I nadamo se da će publika da je zadovoljna i da ćemo se družiti još na ovakvim projektima. Ideja organizatora je da ovo progovaranje spomenika koje su oživili makar na kratko mladi glumci potraje i u narednim letnjim danima, ako zainteresovane publike bude makar kao na otvaranju.